Mwebote bakaji wa Okatanga bale banapendaka chaîne ya JRTV Lubumbashi. Je pense que tunafanya mashuku ya mingi sana amutone mu plateau yetu ya JRTV. Ata vile tumabukonvi tukunakuya kukoshi ku droite, atutachoka mukusema vérité sur vérité. Mwebote munapendaka émission ya maisha ya Kongo kwa JRTV Lubumbashi. Ule mku naona mu plateau beko na mwita sema c'est Joe Ngandu, bana mwita sema combattant des horaires, ou bien bidibihanda kumukongo ya kamera de Enoke Kajima. Mu technique tuku na ole beko na ita sema Mama Fallon Adobe, mon technique. C'est pourquoi muku naona image ya leo ikuvile muku naona pale. Mujabone ku chaîne ya JRTV. Mu aime chaîne ya JRTV. Pale muku na aime, muku na fama commentaire, muku na tupatia force ya soutenir Fachi Beton. Ya soutenir chef de l'État. Pourquoi? Leo tutasemezea pa mambo yetu ile tukunayo, tutasemezea pa mambo tatu. Mambo ya kwanja ni mambo ya masomo ya Okatanga, ya mu province ya Okatanga. Mambo ya pili tutasemezea mambo ya makariere. Mambo ya tatu tutasemezea mambo ya transport mu Okatanga. Mambo ya 4 insécurité. Jo fâche tout à chimami. Pourquoi? J'ai vu chef de l'État Rukuyaka Umu anasema tubakie mukimoya, tuko batoto ba muntu moya. Nashimamia pa ile sauti sana. Mais pour moi, mimi naona sema hatuna mkimoya. Ntanza na mambo yenyewe ili kuna numa sana ni mambo ya makariere. Ile mambo ya makariere mukatanga huko a partir ya 2006 2007 tuliyua tu. Kile kilipandisha Katanga ni kilipandisha Mon Mari sana na gouverneur sortant ni mambo ya makariere. Wala kuna mtu leo atanibishi. Njoo ile tambara chaka makariere yote ilikuyaka waji. Njoo bantu banajitrouver. Ile ta akukuya insécurité ndio nini? Njoo mwinji yote atajona mu carrière. Anapata kaloko anaenda kulisha batoto yake. Mbo. Tunafika mu 2009 2010 banaanza mambo ya kuisha makariere. Pale barurishaka makariere banaanza kuifukusha ba crezer mu carrière. Aba kufushaka bote. Bashishaka njo bashino batumikisha ba congolais sa batuma yabo. Mais pas l'avantage iko kubale bantu bashina ata ba congolais. Njo leo beko natosha bugomvi mu Kongo. Mais leo tukunaona mambo ya kushanga ile kunatuma sana. C'est pourquoi chef de l'État mimi nasema hii mambo mimi naisemaka sana. Mimi nasema aba bantu ba inyo sacré abatuna nabo mukimoya. Ni batraitre banakunja kututrahir après batafuta kwa boko kwenda. Moka tangu tukuna ba ministre provincial. Tukuna ba gouverneur. Tukuna bantu bote bale beko natumika mu gouvernement. Comment ouais ministre puissant. Miko na kuita puissant. Ukifanya rero nitakutaya wewe. Jumbele pale miko nasema miko nashikia mobile. Comment un ministre atatoka anatuma bantu
Pashuku kupatia hata pale pe kumwile carrière. Kubambia hata sema mutatoka shiku fulani. Hata kunyumbu kunikaka preavis. Ile carrière ile ya Kategeta ile. Haina sema baruyushisha leo. Mam carrière ya Kategeta ilitokaka kumbele ya carrière ya Mbola. Mu 2009 carrière ya Mbola inavuma kule 2008, 2009, 2010. Carrière ya Mbola inavuma pale. Ile carrière ilikuwa mumufuko ya muntu. Baruwaka ule arulamshaka ile carrière ndio alikuwa ya kabila Moshi, penda mambo ya makabila. Banamua. Ile mambo ndio ile shefu yangu Kajombo arilamshaka ndio ile rimulipelekaka kulufu. Que ton âme repose en paix. Mon vieux. Njuru la mshaka débat moya bien. Mais ile débat ikifika kumwisho ilifikishaka kulufu. Pale beko na fanya ile mambo ile. Banafunga Mbola. Banatosha bantu Mbola, bantu banenda pakateketa, bingine banabakia paluisha, bingine banenda kanswishi. Ndio ile tere yote mimi naiwa sana. Ile saba banabakia pakateketa pale. Ile carrière iko na après 22 ans. Ile carrière iko natumika. Huku kote. Ile carrière ilikuwa paka ya négociation. Mais comment leo tuna préparer élection ya 2023. Vile mshoko ya sema ndio ba Congolais kuchukia tu Fati. Ndio ba Congolais basema bibaya ya Fati. Il fallait tutoshe bale beko ma carrière. Vile mlikuwa mshako ya kulupoto. Kama koko mulongo ashikushuke ko. Mlikuwa mshakura makuta ya bashinois mweye. Mweye hapa mlikuwa makuta ya bashinois. Mais partout qu'on a tafuta bia kabaila amefanya. Mais leo mnendo mwile carrière, muntu kuna compter à peu près 20 ans pafashi. Ilikuwa sawa mukinya mu Lubumbashi. Jukuruko bantu bale basha kuyenga kule beko na batoto. Bale bantu muna batoke paka hivi na basoda muna baweka pale. Ndio bale bantu wafanye batoke mu carrière. Partout kuna tafuta kuliza. Hii mambo yenyewe mko nafanya hii. Inatokea kukishasa au bien mwe mko nafanya mwe ba ministre puissant. Mampango ya bantu mko na nyanganya. Je viens ministre mpango kwa nenda kupomona pango ya muntu. Mwe mnapenda nini? Tukunenda kwa 2023, tukunenda kwa élection. Moi du peuple congolais, ikuye à l'aise, itumika à l'aise pour que ba soutenir le chef de l'État. Mwe mkusamo na kwetu na kitu kengi mwe hivi mko nafunga ndio kama watu batomboka leo basema ndio mandat yenyewe ya chef yani Felix mko natuambia hii. Ndio mimi nakutanisha familia mwe na rie na kuria mimi nashika machozi na nitelemuka. Aba naona mwe beko naona ni chef de l'État. Aba bantu ndio pale mimi nasema aba ba ministre aba ni ba traître. Aba mérite kutumika na mjani banatoka mkivision kyabo kile barikuwe nakyo. Leo banakuya sema tuku munyo sacré, bananipatia pouvoir. Mutumike mu vision ya ula ananipatia mutumike naye. Kule kumakateke tukule munendele kutosha bantu kule. Kule kote muko naangalia paka tutatrahir huyu muntu je ndio bantu bashimuvote baone bobaya bwake. Pale miko nasema mwe bote bile mko nafanya. Biku bia bongo sana. Amutaweza hata kintu hiki kimoya. Na ile mavision ile mko nayo. Mko na mavision moya ya buchafu sana. Pourquoi kutesa ma famille? Ile carrière ile ya Kategeta ile. Aba est-ce que Kategeta baruisha leo? Ile Kategeta muruisha depuis zamani. Mais comment leo tukunenda kwa élection munenda kubafukusha? Ça c'est faux. Mais c'est Kiabula na ba ministre benu mwangalie ile mambo pia ile mko natafuta ya makariere ile. Jo pale mimi napita na mwile 3e sujet. Leo hii insécurité inapita mwoka tangu. Pala mtanibisha. Pala mtanibisha hata kidogo. Hamtanibisha. Hapa mimi natoka hapa mimi natoka kule kuma 5 ans kule. Ku 5 ans kule. Pale pa député. Kuku bantu kinguti kimwa hivi kiko naingirira bantu mu nyumba. Beko na mama shet bana leo banatoka mkunyanganya papa shambu ya kule kusenga. Bana mbebe tu makuto toto alikuwa nato. Muntu
beko na makuta ya kuzia batoto atabunga kasa $50 banakabeba. Banabeba ma place. Beko na tosha mama bunjo mu chambre batoto yake basha kuikala. Pale tutasema sema Mungu mvizia chef de l'État. Amuna mvizia chef de l'État. Pourquoi moi donc on atafikia bantu hii mateso yote? Leo ba manse babargo ya papa poste. Montar mu ville eko natoka na 60,000 80,000. Mwe mnasema bashingie mu ville. Leo tunarudi mambo ya insécurité. Mungu naenda kutosha mama carrière. Ndio kutafuta nini mwoka tanga? Ça c'est la trahison. Ce n'est pas bien. Hein? Mais c'est le gouverneur, madame maire de la ville. Vous contrôlez maman vous kuna pita mwoka tango. Na pale mko napatia colonel Ilunga mina mkachia losapo. Ile force colonel Ilunga pale beko na fire maku pale beko na wa bantu. 20 metres na basoda. Beko na ita basoda de ine beko na kutokele 3 heures. Mais pale bantu beko na fire maku pale beko na machette. Beko na ngire muntu beko na mipanga njo bakate muntu. Njo bebe makuta même beko na kuita amwende. Bale ba polisi bale beko kule beko na fanya beko saba beko hapa post hapa. Shona biro hii hapa post kashi nafanyaka. Mule mu biro mnatoka ma 300,000 na ma 500,000. Beko na bamba muntu mamande paka ya ma 300,000. Paka mule mubashi mule. Mais ile bashi bali wekeka nini? Bali wekeka mambo ya ma telefone. Ndio pamoja bale ba soda beko kule. Ndio kama mimi karibu na soda tunaita ndio kufanya intervention. Mais bale ba soda bashi kuikala kule kusenga beko na uwa bantu pale pa député. Est-ce que mujuma tu moya batatu fatu afanye 3 fois mujuma moya bile biote bale beko kule bataona nani bataniona moye ba ministre depuis ba nommé tunayo paka hapa ba ministre puissant hapa bingine atubai wake hapa bingine depuis ba nommé beko paka ba mu chambre yabo ile mungu naita sema c'est mon bureau bureau yako ile ushakuikala njugu ministre même pas tu beko nenda nakufu même na ministre wa masomo ya batoto wa provincial atuone kaji ile ba ministre beko na tumiko chef de l'état auto changer le abantu bote aba bana kunjo ku distraire peuple tafute bale bantu beko mvisa mu kwantombolo mu mayo wakanyinde Félix Antoine Tshilombo wa kutoshima kumene jiba jadi lolo Tshilombo mujenenda muno nende utosi mabuchafu yote utafuta bale bantu beko mvision yabo utumike nabo ça leo tunashikia kule quest bana soutenir chef de l'état bana shimama ndio chef bana onekani kasema beko mvision chef de l'état hapana moyo Mungu na wewe Mungu anakuya paka ndio kutrair paka romu ba ile ya chuki ile ya kusema sema yeye asitumike bien kama bana kuweka wewe pale utatumika ukingari mbele ministre uko nashinda kujirishe uko nenda kufukisha bantu ma carrière ministre Dile carrière ile bashindo pale bashipa ba Congolais babakie pale lendi tashuka mu carrière akategeta tashuka mais GRTV tutashuka pale mudra ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo niko na maimage ile mimi shuka zamani hapa sasa tashuka tena lendi chef de l'état angaria famille vile kuna teso angaria vile bantu beko na ri mambo ya carrière bantu bingine banabakia na batoto mubalabala sawi mama huyo kuna mtoto hiyo mtafiche mbele ile image ya carrière ya kategeta mnyeke ule mama wa mtoto na ma déclaration ile kuna fanya banaona ministre banaona chef de l'état voilà mnatokea kujione mwe benyo vile beko na ri hapa pale beko na ri banataya ba ministre beko nataya nani mais bile bitu munabifanya saa zingine ashibiyo banani batabisema leo hii mwoka tanga troisième sujet yetu murulamusha mambo hapa ya transport hava ya kufukisha ba manse munasema kimbiri kite il fallait kiishi
pale tukisema tu vile mshike paka ule mtoto. Shie tuko kunjia kusema verite. Kama unafanya rere tutasema tutanonse kwa bantu ndio bali wasema mko nafanya mambo mbaya mu plateau ya GRTV. Mnasema transport ibakie mu 500. Atupende kuone ba chauffeur bale beko pa poste. Bale beko na shimama pale pa nani pale chateau ngambo ya Avenue Kasai. Atupende kubaona. Munende munapanga na bantu yenu. Bale bantu. Na leo ibeko paka vile. Transport busubu itapanda 500. Mangaribi huyu 1000 francs. 12h 1500. 14h 1000 francs. Finalement, muko na tebile mwenjo muko na myotoka. Tunjo muna yo sema muko na avantage. Kula muna na avantage, njo bale muko na fugusha. Sasa bale ba ministre bale muko na sema muko na bataille kuta. Ministre yote hii emission minapitisha leo. Kama hii mambo haishanje, nitapita na tutaye ministre mwe. Anasema mimi na shinishinde, mimi nanunua mwe bote. Sasa mwe bote mungu naangalia ile makashi. Kashi yenu ni kashi gani? Amsaidie chef de l'etat. Washa kwa wapi nitoke kwangu. Mimi napanda 500. Mangaribi 1000 francs. Kimbiri kite, kiko hapo na leo. Bili mnaanza kusema mambuteaje. Bio bili binarudi mu centre ville ya Lubumbashi. Ilikuwa paka pa manseba meleo. Biko kono. Na insécurité yene na rudi beko na wa bantu no. Si moi ndio mkuna bitafuta. Ndio bantu bachukia fuachi beto. Biti bifo bili ande bili bihanda. Ce n'est pas vrai. Hein? Moi organiser mambo mutumiki mu vision chef de l'État. Pale mitano wanasema muningi mu vision mko antombolo. Amutakuwa problème na mimi. Kule kuma gouverneur kwenu bile mnafanya kishia tikalake kuma ministère kwenu bile mnafanya metro na kufia bile bintu biko napita mba peuple na bile shie tu kunashikia peuple kuna déclarer c'est faux. Fallait qu'on raisonner kutumika mvizia chef de l'État. Mambo ya mwisho miko nenda kushite pole pole, mambo yenyewe kuna nipatia uzuni sana. Gratuité ya enseignement. Chef de l'État alisema masomo ikuwe ya biabule. Mais leo kuku maekole ya Katoliki ile kuna ripisha masomo. Basa kwanza kuripisha batoto. Sasa bale ba ministre beko wapi? Ba gouverneur beko wapi? Hein? Atone kashi beko natumika. Ma komite yenyewe yote ya kutembe. Pale niko nakatala kutai komite na komite ntarudi ntanotai. Beko na ripisha batoto ku masomo. Bale bashipo kuripa banabikarisha chini. Banasema mweye mushanjike. Metuko kumwisha mwaka. Tuko kumwisha mwaka no? Maekole nyingine basha kwanza kuripa ma $20. Maekole ya Katolika. C'est quelle trahison? C'est quelle trahison? Ndio pale munenda mkuu mtambia sema mko natumika mvizia chef de l'État. Amutumika mvizia chef de l'État? Ça c'est faux, archi faux. Attention que tolérer bintu bia vile en tant que peuple congolais, ndio soutenir chef de l'État. Moi mko nafanya bila mko nafanya na mambo yenu ya ile mko na ile. Hein? Ce n'est pas vrai. Chef de enseignement leo tu hii. Ule mwalimu ule anaanza kura 50,000. Leo iko na kura ngapi? Bila beta mwezi kupiga mikono. Mko na bamba batoto mu masomo, banza kuniripa. Mais l'État on n'arrive pas makuta ingine. Ministre wa enseignement provincial. Shuko kangaria ile mambo. Atupende kutambele manjini ya maekole. Shuko kangaria ile mambo ile. Kangaria ile mambo njoo iko napita mubaya. Mnashiki. Batoto abafunde masomo. Mukatamu musha kubagira paka ma trahison. C'est-à-dire ce n'est pas vrai. Mina shite tu pale ndio message ya leo merikura nayo. Mbote mnapendaka chaîne ya GRTV. Tunanukumbusha tena mwanzo kueme ma émission yetu. Mnalake, mnatupatia courage, ndio tuendelee kazi ya chef de l'État kumbele. Ndio hata hivi tunaacha tu. Atuna na bingine bataweza kutusoutenir. Mutusoutenir mu condition yote. Mina pikia Mama Sophie Pemba kule ku Kinshasa.
Nampikie merci. Ndio kutusoutenir na kale kaloko atutumia tulikapata mer. Mungu akubariki sana. Tunapikia mama Chantal kwa Afrique du Sud. Mungu akubariki. Ciao.